31.35 crores in 24-25, and you're expecting 73 crores in 25-26, how will you jump to 113 crores next month? Simple. Actual for 2024-25 revenue receipts are 71.35 crores. Budget is estimating 73 crores 0.75 lakhs for 25-26. For next year, you are jump to 113 crores. Can you explain how you going to increase the 40%? Too much revenue receipt. We are struggling to even complete last year's revenue receipts. You have presented a 50% higher. You are struggling to surpass last year's. Can you explain how you going to explain? We are struggling across last year. How you going to jump by 40%? But you have just put in the over here in the standing committee, Honorable Councillor Shri Uday Mandal has stated that you are receiving additional, revenue is mainly populated in house tax, and you have to explore additional sources. And it also mentioned that revenue for market rent should not be considered, and no amount is being received. And now you are telling me that you are expecting for market rent. So you are contradicting your own standing committee. It is mentioned here. Pardon? See, from the market, we have already initiated process of signing agreements with the people. The market from 2003, there was no revenue collection. Yeah. There is outstanding around 25 crores of reserve lease rent and 5 crores in terms of trade license. So we have initiated the process now. Before the election, we initiated the process for the payment of those. So now from there, around 160 people right now are 22 central agreements. So that money will come here eventually. So that we have taken into, and then because of that, we have figures reflecting in the actual. Still, And our areas collection is more than 100 crores. So we are indicating process 100. We already issued the order. but it is more than 100 by Like you are house tax under litigation. No, my simple point is to not do it this year. In 2016, the corporation increased the house taxes without following the procedure. The corporation. So, let us not go and start digging up who was the mayor and who was the commissioner at times. But, so that matters in the court. There are people who are refusing to pay the house taxes. They say it is a matter that they will not pay. So, that is affecting the corporation's revenue collection also. The corporation has the power to increase their own house tax. Understand what we started. Those guys who were present in 2016 before you answered, we do not have any names. I just want to clarify this point, which was in the minutes of the meeting. Okay, Mr. Uday Mandal had raised a point about taxes to be collected from government buildings. Yeah. Okay, so can you please list out which are the government districts which owe the CCP money and what is the outstanding to us? Everybody is saying, what they not on आम्ही गव्हर्नमेंट हे घेणार आता आम्ही गव्हर्नमेंट बिल्डिंग बांधता आम्ही प्लॅन त्याच्या थ्रू बांधला आम्ही त्यांना हुकुमतशी आम्ही दिला हुकुमतशी आम्ही दिला का गव्हर्नमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्टा आता कशें आम्ही प्रायव्हेट बिल्डिंग दिता हुकुमतशी जाल्या उपरांत त्यांना आम्ही आवश्यक घालता आमचो पयलो प्रपोजल असो की असो सगळ्या गव्हर्नमेंट बिल्डिंगी आवश्यक घालतो आमकां रेव्हन्यू येवपा खातीर कित्याक आतां एग्जाम्पल कला आमी रेव्हन्यू भरपूर घेता एक तियात्र करता नाटक घेता खूब पयशे ते आपले फी म्हणून घेता तसोच आमकां आवश्यक सुरू जाय न्ही बाकीचे आमची बिल्डिंग आसा गव्हर्नमेंट सगळे प्रोजेक्ट आसा ते आमकां आवश्यक तांचो येवपूच जाय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिता तेन्नाच तांकां कंडिशन घालता बाबा आतां कशें आमी फॉर्मां घेता आतां एक बिल्डिंगेन 100 फ्लॅट जाले प्रत्येक कडेन फॉर्मां घेता तांकां आमी एज पर एरिया आवश्यक लायता असेसमेंट करून आवश्यक लायता आमी त्या प्रमाणे ते गव्हर्नमेंट बिल्डिंगान आमकां कित्याक आमी गव्हर्नमेंट बिल्डिंग कित्याक फ्री सोडूंक जाय हांवें अशें स्टँडींग कमिटी हो इशू रेज केलो की तांचे पयशे येवंक जाय आमकां रेव्हन्यू जाय आमचो आमकां येवपूच जाय आमी जेन्ना हुकुमती तांकां दिता तेन्ना तेजो असेसमेंट करून तांकां बाबा हो तुमचो आवश्यक आमकां तेन्ना हें केल्या उपरांत म्हाका दिसता कोणें हार्डली आमकां इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान आमकां फूल आमकां आवश्यक करला दिसता बाकी खंयच्याच आधुनीक कलाकार आजून येवना तांकां एक लेटरां धाडूंक जाय आमी ऑथरायज करता तुमकां तुमी हय तुमी सर्वीस चार्जीस तांकां आवश्यक आमी कसो करता तेंची गार्बेज आमी कलेक्ट करना तेंची गार्बेज कोण कलेक्ट करता गार्बेज तेंची गव्हर्नमेंट आमीच कलेक्ट करता न्ही पण तांकां आमकां
फुकट कित्याक करपाक तेजी गार्बेज कलेक्ट स्वीपिंग आमी करता. मागीर स्विपींग करता हें करता आमकां येवंक जाय रेवन्यू On आमी म्हणून खंयचे पयशे हाडटले this point, we Uday raised, I just want to raise one more point. Same, since it's even an example of Kalakari. Forget being a this for theatre and drama and whatever. Everyday exhibitions are being conducted in Kalakari. Where is the revenue? Who is it going to? Is it coming to the CCP? Or is it going to Kala Academy office? Who is collecting the garbage? लोक उत्सव करतात Who is facing the traffic congestion and the parking issues over there? It's not the CCP who's benefiting anymore. Why are they getting away? This may be only one example that he raised, but there is several other We have cases. with the fees for पेट्रोल पंप आसा आमचे तेंचो आमकां कांय वेळ ना सगळे पेट्रोल पंप आमचे हे कमिशनर सगळे पेट्रोल पंप आमचे जे पयलीं आसा ते पेट्रोल पंप आमची प्रॉपर्टी आमकां ते रुपया ना आमकां ते We are only request you, authorize you to go forward and recover this money which is going to us. That is our point for raising this issue. Sir, on the petrol pump, I would just like to say that you are stuck because of valuation. You have not done व्हॅल्यूशीट PWD व्हॅल्यू करता तोच रेंट आमचो आमी PWD कितें रेंट हे करता पळय फायनल करता पळय तोच आमी चॅक करपाचो जालो आमकां आनी वेगळें व्हॅल्युएशन करपाक गरज ना There are central government offices in Pension. The petrol pumps are not supposed to be rent. They are supposed to pay. That process they initiated. Now Not there is getting a it. difference among them. They are saying they are not agreeing with the rate levied by the corporation. So once we conclude the proceedings, then we will present before the corporation that it was Yes, sir. We are sitting on prime land. So I don't think they should be saying that we agree. ना आमी आतां PWD च्या हेजेर वचपाचो PWD कितें रेंट एवरी इयर ते रिवायज करता एवरी 6 मंथ ते रिवायज करता But if somebody says no, he doesn't agree with whatever. Then we should move eviction. So that process will undertake. So PO is the estate officer. He will initiate proceedings against people who are not compliant. As far as the central government is concerned, offices, India is very central government office. Article 285 of the Indian Constitution fully exempts central government properties from taxation, all sorts of taxes. But we are not charging taxes, we are charging We are charging service charge. Service charge they are paying. State government, we are also paying service charge. Whether they are in partial area, whatever, even private offices which are occupied, that also is coming to the corporation. आमी टार्गेट केले आमी आमी सगळे फोटो Can I go to the next point? Next point. कलेक्शन टीम केल्या म्हणटा न्हू आमचे कडेन पयलो रिकवरी ऑफिसर ना केला अपॉयंट रिकवरी ऑफिसर कितें जालां कारण पयले रिकवरी ऑफिसर आसलो आमचे कडेन पूण मागीर तेजी कांय हेच ना तेका ती रिकवरी करतले कशें तुमी टीम काडून कांय फायदो ना कितली वर्सां रिकवरी ऑफिसर घेवन आसलो टीम काडटाले पूण Recovery officer to be appointing as per the recruitment rules. Recovery officer has to be on deputation from other government departments. So that notice will be issued. That whoever is willing to come to this office from other departments, then we'll have a DPC and then we'll appoint. आमची डीपीसी जायना कितली वर्सां जाली सगळें पेंडींग आसा कमिशनर थंय तुमी केन्ना नोट कर दाखयता मातशें सगळे कडेन पेंडींग आहा डीपीसी जायना बाकीचें कांय जायना आतां ऑटोमोबायल आमचे कडेन इतल्यो गाडयो आसा ऑटोमोबायल इंजिनियर ना आमचे कडेन We had a DPC in case you are not aware because before you got elected as a councillor, we had a DPC. And डीपीसी जाल्यार अजून जावंक जाय आसलो प्रोसेस न्हू we will know our process. We will not discuss. आय डोंट नो कळटलें आतां फुडें प्रोसेस कसो जाता तो कारण आय एम नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस आय एम जस्ट आय वॉन्ट इन्फॉर्मेशन आय एम अ कॉर्पोरेटर हियर आय वॉन्ट इन्फॉर्मेशन इट इज युअर ड्युटी टू गिव मी द इन्फॉर्मेशन इट इज युअर ड्युटी टू गिव मी द इन्फॉर्मेशन Then I am telling you now. Yeah, then you speak, you tell me no, I hear. I am telling you. Yeah. Listen to me then. Yeah, you tell, I'll listen. We had a DPC. There was some correction. Which had to be done. So then we will notify it. Honorable Mayor is aware it has happened under chairmanship of Honorable No, when it will be. There is some time limit. Hanga time limit is not going to come. Honorable Mayor will answer that. कॅमेरा काढत होय सर वन Time सेकंड limit. बाबा आमच्या एक हाफ डे घालतात हाफ डे कितको आसा
एवरी इयर कितको येता आउटस्टँडिंग आसता Budget 35 crores, collection 21 crores. पळय माझ्या म्हायती प्रमाणे आमी 20 कोटी एवरी इयर आमी 20 कोटी आमी आउटस्टँड आमचो पेंडींग आसता रेवेन्यू हाडपाचो पूण हो इशू कितें जाला आतां तो जाल्लो न्ही हो लॉंग म्हणजे आतां पयलीं पासून आसा हो आतां कित्या खातीर जाला हे लोक कोण ना रिडेवलपमेंट आतां थोडी बिल्डिंगे जाल्यात समज एक आतां एक हांव त्या बिल्डिंगेन रावता म्हाजें नांव आमचें करता रिडेवलपमेंट जाल्या उपरांत हांव दुसरे कडेन खंय गेलो तो आमचें तसो उरलो एक ते आमी एक मिटिंगेन डिसिजन घेवंक जाय बाबा हे अशी कितल्यो केसी आसा थोडी केसी लोक ना आनी ते रायट ऑफ उडोवपाचें नाजाल्यार एवरी बजेटीक इफेक्ट जाता आमकां एवरी बजेट आमकां इफेक्ट जाता सुरेन फुटार आसता मेयर आसतना आमी हांगा एक हें केलें सुरेन फुटारान ते एक सर्वीसमॅन म्हणून हाडले आनी ताका टार्गेट दिलें आमी हे आउटस्टँडींग कितें आमचें आसा पयलीं पासून तुमी हाडपाचें तेणी कितें केलें आमकां रेग्युलर जे पयशे येता पळय तेच हाडले आनी तेजेर कमिशन घेतलें तांकां कितें कमिशन 10% का 20% घेतले बाद ते घेवन गेले आमकां आमची मेन आमचो इंटेंशन आसलें की ते पयशे हाडूंक जाय जे वर्सान वर्स आउटस्टँडींग आसा ते हाडलेच ना येता पयशे हाडले ते येता तो बाबा सगळे रेग्युलर वर्सान वर्स करता तेच पयशे वचून लोकांक वचून हाडले आनी तेच हाडून ते लागूच जातले आमी मागीर सगळे धाडा आउटस्टँडींग पयशे हांव एक्सप्लेन करता हे पयशे कशे हाडपाचे जाल्यार ते रायट उडोवपाचे जाल्यार रायट करून उडोवपाचे ते हांव तुका पयशे हाडूंक जाय आताचे तो प्रोजेक्शन एक्सप्लेन करता ह्या सर्विसमॅन कितें काम केलें तेच हाडले रिपेअर जाले पयशे regarding house tax only. Commissioner, there is one circular dated 3/7/2025. The issuance of bifurcation and separate house number in respect of existing dwelling house in municipal council corporation. हे एक सर्क्युलर आमकां येयल्ले आसा आतां कशें प्रॉब्लेम कितें आसा की खुबशीं घरां आमची पयलीं एक इंडिविज्युअल घर आसलें आनी एकूच ताका हावस टॅक्स आसलो आफ्टर ती फॅमिली जेन्ना वाडल्या पळय तेन्ना तेंची एक घर आसलें तितूनच डिविजन जालें आनी एक एंट्रन्स आसलें तें 2 जालें फॅमिली व्हडली आसल्या कारणान ऑटोमॅटिकली ते डिवेलिंग वाडलें सो एक 2-3 केसी अश्यो आसल्यो त्यो आमी रिमांदरान केल्ल्यो सेपरेट हावस नंबर दिवन आतां कितें जाता 4 घरां आसा हावस टॅक्स एकूच आसा आतां आमची कलेक्शन टीम आसा कितें करता ती 4 घरांचें कलेक्शन करता हावस टॅक्स आमकां 1000 येता कलेक्शन आमचें वाडलेलें आसा आनी लोकांक प्रॉब्लेम मेन खंय आसा की जी कावन्सील आसल्या कारणान आमची लोकल बॉडी आसल्या कारणान तुमी 5 वर्सां हांगा आसले म्हापसा कावन्सिलान तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आसा की मेन आमचो जॉब आसा की आमकां लोकां कडेन लोकांची आमकां हावस टॅक्स लागून आमकां सेपरेट लोक NOC फॉर वॉटर कनेक्शन पावर कनेक्शन हांकां सेपरेट NOC लागता पयलीं कितें करताले आमी म्हाज्या बापायच्या नांवार समजा आसा जाल्यार बापायची NOC भुरग्याक घेताले आनी तेजे वयल्यान आमकां पावर आनी वॉटर कनेक्शन येतालें पूण आयज PWDनी बंद केला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांनी बंद केला तशें NOC दिवपाक पूण म्हाका दिसता सरकारान गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलें सर्क्युलर काडला की क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा सगळें की एक सिंगल हावस आसा जाल्यार ते कॅन बी सेपरेटेड कित्याक हावस टॅक्स हावस नंबर आमी दिता फक्त एड्रेस आनी आमकां कावन्सिलाक कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीक थंयचो हावस टॅक्स मेळपाक लागून सो रेवेन्यूक लागून स्पेशली तो आसता ताका सो हे सर्क्युलरान म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आतां लोकांक समजा जाय एकाच घरान 2 समजा कितें जाता एकदां फॅमिली भितर डायवर्जन जाता सेपरेट जाता आनी तेंची हेवूय सेपरेट आसता तांकां गरज पडटा आनी ह्याक लागून आमकां तांकां दिवपाक मेळना म्हाका दिसता हे सर्क्युलर आसा हितून कितें जातलें एक गजाल जातली की आमकां हावस टॅक्स जो आसा पळय एक्स्ट्रा आमकां हावस टॅक्स रेवेन्यूय वाडटलो आमकां आनी कलेक्शन आमचें पळय एक हावस नंबरार एका घरान 2-2 दारां जाल्लीं आसा सो आमी 2-2 3 कडेन कलेक्शन करता पूण हावस टॅक्स आमकां एकूच आसा तेवूय जातलें लोकांक जो आमचे लोकल बॉडी आसल्या कारणान लोकांक ह्या ज्या पावर कनेक्शन जावं वॉटर कनेक्शनाक आमचो चड NOCची गरज आसा सो देर इज अ क्लियर सर्क्युलर आय डोंट नो आमचे कडेन कितें सर्क्युलर येयल्या ती फुडें वयता कितें वयता ती म्हाका कांय खबर ना दिल्या या स्ट्रक्चर लिगलाकूच ना एक्स्ट्रा ना हे हितून क्लियर बायफर्केशन
ना इलिगल स्ट्रक्चर म्हणजे खंयचे हाफ टॅक्स नाच जाल्यार तेका इट इज देर ना ना एक्सटेंडेड कोणे केला आमचो असेसमेंट केन्ना जालो नियरली 1918 हां इट इज एटेच हावस आता घर आसता न्हू तितूनच ते पार्टिशन करता सो तेका एक सेपरेट या दॅट विल अप्लाय ते चालू आहा लोकांक खबरच ना नो नो बायफिकेशन चालू आहा Can we go to the next point? has to be given. Now, after the breakup of revenue receipts, in 2024-25, we will got around 24.63 crores in tax revenue. Page 4. In this year, after your revised estimates is falling to 22.62 crores, which is less by almost 2 crores compared to last year. Can you explain why? Normally, your revenue should be increasing, one should at least be the same. Page 4. Tax revenue. Major head code 110. From 2024, you collected 24.63 crores in tax revenue. Your revised estimate for 25-26 is dropping to 22.63 crores. It is almost 2 crores less. Revenue should always be the same or should increase. How is it drop by 2 crores? And now for the next year, your should have jumped to 37 crores. If you can't collect what you collected last year, how are you going to collect 37 crores in the next year? Page 4. First. Because it should increase. You are increasing. See, every year your tax revenue is increasing. Now tax not done. You don't know why that. It is reduced by 2 crores. If you could not achieve last year's target, you could jump by 50% in the next year. We are struggling. Even the final figure. Last year सुद्धा मैं त्याला ग्राम से 20 crores of figure येत ना करना Now we have a tax revenue. ते त्याच्यात तुला होईल ना आमच्या तू बिल्डिंग ना ते लोकही ना आणि ते एवढी आता नाही 10-15 वर्षापासून ते पहिले आता 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी आता इंटरेस्ट होतं 20 कोटीचे पावला वर रेव्हेन्यू त्यांना येवपाचोच ना फरक ठेवता येता पळय तो येवपाचो आणि बाकीचा राईट ऑफ करून उडोवपाचो एवढी येणारा बजेटाक आमकां दिलो ती आमकां सदांच खंय आमी डिसिजन घेवंक जाय ना राईट ऑफ करून उडोवपाचें खंयचो येता खंयचो तोच दवरपाचो बाकीचो राईट ऑफ करून उडय कावन्सिलाक घ्या रेजोल्युशन आणि गव्हर्नमेंटाक धाडा म्हणजे फुडें ते बजेटीक आनी येवंक जायना What I propose, if somebody is a default of X amount of years, move or cancelling their light connection, water connection, something should be done. नारे थोडे लोक लाच वेळ द्यायला थोडे काय व्हिडिओ म्हणलो तो डेव्हलपमेंटला दुसरे But व्हिडिओ even redevelopment value, they still want. they are liable to be The liability continues. You have the powers. म्हणजे आमका If I don't pay my income tax, very difficult then there is practically difficult करता देवाला some solution must be there. राईट ऑफ करून उडोवपाचें Something will benefit everybody. देवा सोडपाचें But now another thing, see your rental for municipal property also. The third item under revenue receipts. It was 4 crores 36 lakhs 43,000 in 24-25. Now the revised estimate is just gone to 4 crores 37. Normally when you increase the rent, it goes up by 5% or 10% a year. Why is the biggest